na one maso asene na mom wo content afidie no so a www.sompafmonline.com Facebook no aye Sompa 93.1 and na YouTube no enso ya Sompa TV nyuma kwa one maso asene na numre ebini ya kai wo se anwumre Sompa enkomo eno na etwagu yesese ya kyerese enya asam keto na Kens hour enenso wote ho nsam Canada compare kwa Japan ho nsam se yede brewo na afenso akokra mafia series no so no eya mahu asem hia na efe pabrepam ye ba kyerkyere mu kama na yede amawo wani nyuma kwa ho do won maso asene brepam ye baka won mu nyina ho sampa na yede ya kyerwo anuanom mienu ene yatenase medin ene akosia ejewa kwade boate menimenu nana kwabna kese afei ye live for Facebook na afei YouTube no so eya adwuma nenti wada roma fa ho no ma wonsusu ne ade nyina wo de fa ho a na ya kenka ne boko na ye de ama afei ye nka jangumoi ansam no aga samu chemu anie National Identification Authority NIA one my friends some trofo shemu de na de due won kramantemu adiafa aishanwa ho sansam we nansentem ebeda dwafa na Ghana card bia yesusu se okwaye na kwasia da wabara Ghana fo bi no kramponsan ka wo Ghana card na so no de ne nsa kan ye na din wo so aye hwan na no na National Identification Authority fo panyi kwantrofo ye otwotwo de ma won professor kanatefo akire mu se nyame no kwasem ni wo mo nsam ka na nsam wo mo ka se edin a yefra no se aishanwan won mo ka no masa ka ne biam se eni won mo nkwa nwomam wo mo nkrata no mo de ye adwuma no enya de aishanwan ewomuo na mom de etie nie afimpim yenu eni dunnan 2014 ni mu no ana ababa wa yefra no se hwan an we kwada nya hwan we ye hwan an wo ba ye se wo ba be ye no Ghana card na Ghana card ya wo mo yede ma manfrafo wo mo nya Ghana fo no sa Ghana card ne bi eno mo yede ma eye hwan an ababa wa no na won mo ye no Kumasi nhia so ena won mo office ya ewo honom afei afempim yenu ne dunsia ane ne dunwotwe no so 2016 ane 2018 ene wo ba se wo ba be renew sa na Ghana card no enti emu nsamwa no na wo mo nim de akoba ye afempim yenu ne aduonu mienu 2022 ya ye wo mu yi wasana bosum da na toso aduonu num 25th August ayabosum ye twamu ye ana baba wa hwan an wode din fufuro bi ba se ye frɛ no hwan renzia na sa hwan renzia no wode ba ye no wode ko tamale one more office ba ko wo hono mu a eno so ne passport ana kita no edin e wo so na no so ya soronko enti nam so ma one mo kyere no atoto na no na kwankura fa so ma one mo kyere no ye se wa abra wo de ne nsase si afidie so na one mo twa nani emfonyini ni ade no eno mu se sa ensa no edin ka ba wo mo nkwa homa so pen ya edin na wo so eye hoan an enti wo mo toto na no a ma ne be kyere mu se wono kura wa ware wo Ghana mamu anu si a abrantie ni din eno de aso ne din so eniti no ba benya hoan rezia no enti wonya mfom so wo kwa bia so eno ya asem a ababo ya friend say Aisha wan ya ne din wo Ghana card so eye hoan an no wo kare kire enayefo na professor atefo another day ansamtofo hyemudi a wo freye ewo nkramantamu na wo kirekire mu osobo ahodo bi a Ghana for de bo won mo kire se Ghana card ababa wo ya ye no kwasi ada enti won mo ntiase no ensam sei eno de mai maami bia ni mo ode Aisha wan ewo only one Ghana card oni card ye system no man plan na nye a new non-citizen Ghana card, even though not a Chinese passport, except for a new person called Rosia. Now, finally, date of issuance I have on project. You want to say date of expiry. You're calculating from date of issue, date of first issuance. So our date of first issuance for a whole one. You 1 year date of issue plus 1 year minus 1 day. A mathematical formula, you did a fitity. A mathematical formula, and we've been a DDL, a use for roadworthiness certificates. A mathematical formula,
and one are some passport offices around the world and so use and yet it do ojuma na emma seamless emma wantwi akwa bia emmem entino se ena emma obi so advantage se ma kwato entino 3 years me kori new year na ene de me kwa kori nti ebema me ho akyere ana se ebema menya emfaso it makes it immaterial and no ena formula ene adwuma entino Ghana for enya abehemu emma national education authority and from Sobia course from year standpoint imapa ewo maimu a wode ne di kura sa so ne di so na sanya asem ketwa asem nti ye kwa ma so na ne amade boni kojo ba fo kwa kodi nkomode afa ho kojo ma joy kojo zemene awa enana nkran te sai bibia edin wo ha no ye do nyame ase ena nsantwofo hyiamudie no boyemu ekwo sai na bra yewra keratefu anso wie ye no sai na Ghana fo si bi fa asem no esifa ye ho wala ya ma ti fa ba entamia ka bombo man ke sero di ka esem trofo se wa na for friend ni titru pa no na jumadi omati from Afrik 2017 ye di jumadi e show mo sabe pin Afrik 2022 ena no mo de kuntabu e de ma ensem trofo le Ghana for amaye hu aduma so a omaye ene how kaka aba omati no mu na no mo bubu enkonta e de ate ensem trofo na no na asawan ensem no be pie mu ano krampo no ensem trofo le bisai na anuye no ekoba e ensem trofo se mu na kata de na mi titru kwa ye na yi ko jumadi a ogu edi na bro professor Kanate kaka no the teacher said since 2017 NIA for aye registration one more am register omo e dey Africa e dey am omo e dey ana ti for omo ta kan e ya omo ka e ye 60,627,325 ena enya e omo Ghana card ena otadu tu just one more ye issue card na kasa dey am omo nya from say omo card no e ye 15,859,226 ena enya omo card na kasa e be say bia me nya me Ghana card ene ne tiga omo nya but the ye issue no ena 60 million no ena Ghana card nzi pado do omo ti register omo e 17,153,081 aha 17,153,081 ena omo register omo e wo Ghana hanu titia me no e kata ena osade tu ja say eye foreigners omo register omo total foreigners omo register omo na say omo issue card ade am omo eye 1,601,76 ena omo issue card ade am omo ye foreigners as a one e ka ho a free Africa year 2017 everything sounded na osade tu ja say cards na omo issue nso no NIA nkwani authority a omo offices across the 16 regions and at the same time across the district wo ko mo ya 276 districts in there from offices how honoma omo digima eti obu nkunta obetini akata Ghana for 80% ye NIA for akava nipa kakra bi enenye omo card no then so mugusu omo tipo ni omo sa Ghana for omo ni omo card no obia esa ebe kan card and on the two that say the cost no tito and yes say omo de mum system no omo de adwuma enti kakra no omo bo mpa ye say every time ya copy say eja e be ru appear table de na almost 90% de no omo timi enya and what you know the two that say bosumi e di eni mu omo ba be start e register e refugees e wo e Ghana hanom refugees bosumi e di eni no ba be register refugees and what in November omo be share say to register Ghana for wa manone e diaspora no omo sa asate e register Ghana for omo no omo so issue Ghana card no e di amo omo nti no nsem an le e professor Kanate pa e de ku nsem to for enimu a asa one in nsem so e be pie no e wo na afana about one sensamo ya Ghana card na yesusuokrasi de bibedi djumani ade no eno wakasa fa ho well wakasa fa ho in a sense Ghana card no na ye card nipa biara o man bia o Ghana card no be ga to sino bibia e woto enti no abana so ye ne say
national identity national ID card biara no mo pɛ sɛ ɔmo yɛ ne baako na Ghana card na yɛde di dwuma nti sɛ wowɔ sere anaasɛ wɔ ayi a wobɛtumi amɛgye wowɔ NIS card wobɛtumi amɛgye ɛne electoral commission yɛ no so no wobɛtumi de ayɛ nti abatoɔ na yɛ ba bɛto no electoral commission fɔ bɛtumi ayusu Ghana card no ɛde ayɛ registration ne san sɛ ɛno ɛna ɛyɛ card a ɛsɛ yɛde yɛtuma biara nti ɛno nso so ho asɛm a ɔka yɛ no Found Siway. I was young, Yaman Bonnie, Quajoba for the attendant and Kana Sabne, National Identification Authority, and Sancho for Shamudia or Frey and the woman Bobby and Yati. Yeah, call and Kramantam Muna face Yakohenia, a course on Timo Mujina Facebook Live, no sono. Video near the Yadigus on Bonia Bia Parigano, Ayobahima Queen, Elizabeth, Ajawan, the baby, Ekrohun Samoa, Ghana, so yes, so Yadi, who are Jimmy Yepa. If you say, if you are no panocra abano. Who was na yɛde adansidie ne nyinaa ɛkyerɛw sa sante mawura kora wɔ hɔ no mu akyerɛ sɛ ne nyinaa no ɛyɛ amammerɛ ahodoɔ yɛ a ɛtwa adigu ɛfiri sɛ ayɔnkofa papa yɛ ɛda yɛ no ɔmo ntam wɔ no so no sɛ ɛto wɔ mo a na ato yɛn so a na ato wɔ mo nti na Ghana nso yɛso so yɛde yɛn ho agye mu paa yɛ akyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa na dwumadie no kɔ so ɛwɔ Holy Trinity Anglican Church yɛ a ɛwɔ Nkramanta no mu ɔmampani abɛde akyi Dr. Alhaj Mahmoud Baumia Obasie ama sofo ahodoɔ nipa fra chiri ɛba yɛ nyinaa no ɛyɛ sɛ yɛ nyinaa yɛbɛka bɔ mu na afenso yɛ jam ɔbahema maame Elizabeth de wɔn ka tiasefo ho biem wɔ no na ɛnya asam keto akura enti sɛ wogyina Facebook live no so no a mo hu sade amamre ne amane etwa ɛde ɛkoro na moma yɛntie yasom nsɛm kakra sade ɛnema esi ɛkɔ hɔnom na ɛyade sɛ ɛfɛ papa ne nyinaa ne yɛ sɛ ɔbahema yɛ maame Elizabeth sɛdeɛ edi ka kyerɛkyerɛ mu abakwasɛm ne adeɛ de amamoɔ no na ɛyɛ adeɛ sɛ ɛfɛ yie paa enti sɛ wohwɛ a na ne nyinaa no ɛyɛ twaka yɛ ɛda yɛ no mu mmienu ntamu ɛna gya yɛn nso so yɛwɔ fie a yɛhwɛ akyire sɛdeɛ asantema awura wɔ hɔnom yɛne yɛwɔ akyire nso yɛhwɛ akyire no yɛso kakra yɛbɛtumi ayɛ na yɛde ata yɛ maame no akyire no ɛho adansedeɛ no nyinaa bi ɛna da Facebook live no so a wonya bi yɛ a wohwɛ yi Ghana Health Service adwumakuo no na ɛbɔ amane sa afedie nyame adom so yade afro sɛ Marburg virus Ghana yɛde praya chi kura ya sɛ duedie ombetumi aka no maka ne biem sɛ afiri wɔ ma Ghana emu na Ghana Health Service adwumakuo no Director General Dr. Patrick Kuma Abuaje ɛna asɛmtwɛfo hyɛmudie ya wɔn mo frɛ no kyerɛ mu sɛ nipa baako no ɔda wuso ya na wɔn mo krakra no ahwɛ na pom de ne nyame adom ne ho atɔ no a wasa wɔka abusua ho a wɔn betumi aka susu dua sɛ yade na fedie afiri Ghana emamu case. In the absence of any new case, the countdown for this declaration started on the 6th of August 2022. We had implemented additional measures as part of the action to culminate the final declaration of the outbreak. And these were included enhanced surveillance and active case search. We're not just waiting, counting, we're actually working and making sure that we're watching, looking out for any case. We all tested all suspected cases, and I'll give you the details later. We also enhanced our risk communication and community engagement to ensure that we're able to protect people and also identify cases. And we have a nationwide, continue the nationwide sensitization of clinicians and healthcare workers across. So, on this day, what's today's date? 16th of September, I, Dr. Patrick Kuma Abuaje, the Director General of the Ghana Health Service, on behalf of the Minister for Health, Honorable Kuku Ajimamenu, together with our partners, do hereby state that appropriate outbreak response actions to Marburg virus disease has been implemented during the 42 days following the last negative PCR results for the sole surviving case in line with recommendations by WHO and best practices. Ghana has therefore successfully interrupted the first Marburg virus disease outbreak and hereby declare that the outbreak is officially over. And what you know, and World Health Organization, one of senior and also no Ghana memo or Francis Kasolo, one also bought Ghana Abaso. On behalf of the World Health Organization, to congratulate the Ministry of Health and the Ghana Health Service
for the timely response and rapid containment of the Marburg virus disease outbreak here. You all know the Ministry of Health promptly notified the World Health Organization about the Marburg virus disease outbreak, and I think this is commendable. They did not hide the outbreak, and this is what the World Health Organization indeed recommends to all countries, that do not hide outbreaks, and we are thankful for that action. Ghana has ensured that this particular disease does not spread beyond this. I'm also happy to report that since the time the response to the outbreak from the Ministry of Health and Ghana and partners started, it has been swift, consistent, and very focused. It is heartening that within 6 weeks after the detection of Ghana's first Marburg virus disease, this outbreak has been officially declared over. This has been achieved, as we've heard, through a coordinated response across all pillars of the response. That is the surveillance, strengthened laboratory support, contact tracing, infection prevention and control, case management, and indeed community mobilization. I was young attending Ora Francis Casolo, one on a World Health Organization. Why one man named Senior Obakana MM? Ye call bro mantamnum emu na ye nuanom Sompa 98.9 ene anopay omni NPA empanifo eboanan ewo sunwane ene ne mpotamu ene sunwane de omuchini pa omudi omani chirem ewo nana bosoma market adodo na fere se ukwada dwemu ho omudi omani chirem wo ho ene nam ya hwe filling stations ahodo dwumade ya ekoso ewo sunwane ene ne mpotamu na omudwumade mu no ana omuhunu se sadie filling stations ni bi esu ene wonban ekoso no so man tu anamon wa ebe hadwen na ebro mu tu anamon no frames oil ya no ewo penkwase goy ya no ebe Uzbek hotel ana fensu engine ya no ewo sunyan krom ho no se omafa kana sichi kwaso nte bia wo to 10 cedis a omo wo kwan bi omo fa so 10 cedis no kura no ebitimi balance equation ni kogu ba bia wo kura no wunya 10 cedis no entimi fa na se bia 10 cedis na wo to ya behemu no nya be 7 cedis no sa ene wiase dindin na mo se ha mo bu nko fa so se na enya sam keto akura na empanifo ya ekoye no owura kwadwo wodano apia ana fensu Inis Budu Nyako wano eye bono regional manager and customer service manager wano no waka ho no nyina abo anan koye na ebra na Sompa 98.9 FM so di akire no omu wie ye nyina achi no na omo sesam twofo mo mra asem we ne ye de ma mo semonye na momom Komo echecho nema between FNPA yedimadi a yedimu ena yepenye omudi komo FA senya ombefa so ekfa petroleum product emfa jesan boni bia emba especially LPG na yesanso momo tiase yewo complaint department the ABA or Kotofu and after what problem you are concerned you a fast time one and for stations to me after now your home out but it's one now problem you not the guest said that so education I acquire and you and based on Comodia drivers no a catcher and yes okay yeah checks some of the four stations now, we the support thing that because every month you call around, you call around, checks on quality, checks on quantity. The woman say out of the 3 filling stations, the woman reach well and engine filling station. Now, nozzles need to be okay. There was no problem. In fact, for golf filling station, one of their nozzles now who are able to start over than expected. I don't know about whom you can say over delivery. Internet say no customers not again, but you draw my attention because young person a mobility driver, driver this is more than what is necessary. Now nozzles and under the problem wrong with you. And now you're lucky. And yes, you have 2 stations. No, I'm incorrect. Nozzles now you see problem and now you're lucky. Upa engine filling station is well. Out of nozzles now you check now you move for and now problem now under delivery. And also you're lucky those 4 nozzles, but for French oil, unfortunately, now nozzles our problem. In yellow key nozzles, that is the difference that happening between the other 2 filling stations and the French oil. Ya etwagu ye Budu Nyako, Bro Regional Manager, and afenso customer service manager eno no.
ne nsɛm wɔde ma yɛbrɛ a NP mpanimfoɔ bɔ anan kakra ɛhwɛ sɛdeɛ nneɛma si kɔ filling stations ahodoɔ dwumadi a wɔdie no ɛmu amaneɛ no bi ɛna yɛnuanom ɛde ma ne yɛ yi. Bank of Ghana panyipa ya wano da financial stability ano Dr. Joseph Francis so dia to dwa titiri Ghana fo ni mu kyerɛ sɛ nnwumako ahodoɔ bi a wɔn di dollar ho dwa wɔ man Ghana mu no mpɛ sɛ ɔman no bɛkɔ so nti wɔn bɔ ɔman no fam ɛwɔ dollar ne sidi ne ho no ɛna ne kyerɛ yi a wɔn de anamotuo so soronko gu akwan mu sɛ bɛyɛ asafo no nyina damra bɛtumi ne wɔn modie na nam so ma Ghana Union of Traders Association guta wɔn panyipa Dr. Joseph Obey kyerɛ mu sɛ hɛ ɛnyɛ mu na ayɛ bibie ɛmra no deɛ wɔ hɔ na sɛbɛ ya Ghana yɛ panyimfo de mra ne bɛyɛ adwuma no ɛno na akwa yɛ asɛm eduru mra mu ɔde bia no mo kai sɛ Ghana yɛ wɔ mra sɛ mra mu ɔde no nya firi hɔ pɛ no obi ara firi hawa hodo a wo ma Ghana yɛ fam wo na wo gutafo kora wo ma ka kyerɛ Bank of Ghana mpre bebre na so nyina mu wo mfa nya asɛm Emre no ho enti say no ho wo mo fa nya adwuma o ye kwa agutire mu a no wo ma ba no wo ma be ka kire yen enti agenti na wo enforce so emre no ho a enforcement no so e show nsem na wo fa nya adwuma enti we Ghana fo wo be ka kire mo no nyansa be na wo so a wo mo nim se bia wo kɔ hotel bi a ye je dollars enti no akɔ hotel kro no wakɔ close na e bia se lands crown do ye adwuma wa ye na ye nhwesodie ama wo mo a wo mu bubra no na se wo de wa no fa e be ka se Ghana for meka eno nkeka ho a de bia na ye bekwa nwutire mu eno omu hu so omu omra bi a eso omu de adwuma ono de mi hu de nti a omu ba samre abeka samre omu sori waka na omu enko round na ba bia omu ye sa de mani na ontu omu so sa enye sa de na akoye se agro bi na omu ni ye die so ana ade ba ko so a eso omu hwe ni ye ni se eno de wo hwe a wo nkasa bia eye dollar na omu didi bia ba na eno so sa akoye dollar kro na wokɔ na se bia akoto bibia wo okay me de city to say na me de de mom no dollar no sesa so de ase dollar no enti me de dollar say na be de akrege enti dollar no sesa ono ni na no ye krom ye cities ni de say ye discourage ta na me ni na ka ho na be ma obi aka say okay eni me nkoto dollar no na me de akoto sa de kro na me de koto no enti so mo ye je ni dia wo mo nya no mo ntramu ye no mo nka say wo mo nyusu no kra as a benchmark enye sa wo mo de ye benchmark say okay ma de me to 20,000 eni dollar no sesa eno so sesa na wo de waka dollar bo no so e wo baabi so de ate safa bi a wo de di dollar nija eja a ni na so ha dwen eni tina ye ne council of state kasa ye se pese ne Bank of Ghana eni sa institutions ni na sia no kure ni so no omo ama wo mu na aba ama ye ne omo akasa ama ye de ye so ye se wo ho anase ye suggestions e wo no so de among bi di ye so omo de adwuma e be bo yi na anu achi no so secretary di Ghana yakwakwabo ho bosia $750 million ye di be paja ye sidi di mu no wakasa de fa ho sika no ba ye no eni na awatwemfo na esa ye because one say fundamentals no say wa nhwe no answer kremu a ubonsa fe odi obeye bia no enyeye one say ye di kan ka say enkofo ye wo companies crowd 20 wo krumi a wo mbetimi amene say sika no gura enti ye ensese bi na ese ye ni etimi mbeti sure say wo mo a ya mo that ye no akwanya anka akwanya ni wo so mo be first kani na no ye den sise ebetimi aye ni ya continue wo mo on say ye ka say we bi te say tana mo fo ya be wo man first ke bia wo man for forest bia ma wo mo de no an so mo ba ya investment promotion center for no ma wo mo certificate no mo start lead ya it is car esen ko mo de ba ebe toa na ko mo de akra ne ma no bibi se ni wo etu ano de ordinary ma no ba sa na oton wie na Ghana for 2 wo mo etugu so sa na oton wie a no an so success case yo communication centers akasi a communication industry ye ni tefa bia wo mo ska wo betam no eti says can eba ye no de no kreni eba kakra senke bebo aye mum so wo hwe said the investment laws no ama foreign dominance of the economy no dia na say ye tena se ne ye hwe bibi nyesa de bia no ye bebre na manfo afadi abua mekakro enya abro bi mpokra na wi ani so a wo disika yi ba nya disika na wo de aba no busa se den na demand no se nipa na ebe disika no efiri hifa na eba ya ni council of state isi aye no ya council of state say disika no ni puduo na gasa no ye West African countries na ewa ha no ebe toko wo mo say once Nigeria for mo so ekwa ahotire mpa wo foreign exchange na wo mo ya wo mo so beto se ye sika yi kakra benye bia no wo mo betugu so
eto ediko edi ya ka saa de no ene ye kire se saa West African banks na wa ha no ya o ma famra bi anse ho na koye se de wo mo banks no ense se ni titie no se wo account wo Nigeria na se wo bank na ha na se bank kro na no wutimi be use ka e wa ha etu ene approach me discount to wo Nigeria na Benin na Togo na esan se bank kro na san wa ha no no aba be yi wa ha obeyi a wo de ye den obeyi no de ato dollar no de akọ eniti ya ka sane me na nti si anhwe bebia ema sika no se wodi bewura mu a ema no kọ no ne anhwe ho entuetu ntokro na ebe di o ya shani entuetu ntokro no abeye den pa wei apanye pa ya Ghana Union of Traders Association guta wada one man no Dr. Joseph Obin ye ko yanim e won sanfoforo mu opani kwadwopoku wo yo bia wonimde e wa hode ne ne mu nsam pa na papa wa tweneti etrese ebraso se NPP amanyoku no wono ene di anim no him franka no ede ma wo mu na ye pese ye di nkomo kakra enanwumre yi opani nyame asomdwe nka wo Sompa FM so ne so micha watie for so me watie for nyina age so na wapom boko de me pass on ya dase nyankopon anda romance obi aho ye ye nyame as papa obi bebusa se ede na wo kata wani te ye hunu ye eden na ebia wo hunu bia wo be hunu bi ya watwe muti se ebre we de wo bre ni na wo pese wo him franka ede ma NPP amanyoku no say yanum bi no ye di party na chi enye ne say yenyini bebrede but the free 98 party no started say or started a for 2020 akwan ntokwa ye kokun ya yenya a friend is saying you win election for 2020 ba 2021 no na ye mubi no ye kan ho but say pa na yin se me pete me ye to Nima MPP you know in meeting because in here me that and I mean parliamentarian but could you poku eyobia ya ye dumaden ama party no ache over 21 years it you know your group pepper you say yes so you betimi ya wa gene ene anhodin bia e betum de bebo party no na party no so atumi e de akọ to 28 no 2024 na obi busa se ebreben na wadi hene 1PP amanyoku no mu wohwa onkunta buo mu no betimi ama o mabe sen ya wadi hene 1PP amanyoku no mu a ya ukuta card kire se wo do asuko 1PP amanyoku no mu ye pa say MPP no the nipa piti say oh abra David the Kujons afọ poku person 2 franca umbusa say said ya question ya obi say your constitution no asem no titwa bi constitution ni ka say obi wakura no we in good standing what you for over 5 years me say me kan no me di pa ne me kura ka ne and share with views the no I'm in good standing any constitution of the party no in here na MPP no ya na ebidim si o na nipa pi ni mu na obeye den wo to frank ama party enye popular obi ani bia ne enye obi ni mu ofie bia mu na ewo adwene pa odin ewo sempa officer odi page say ifiti ene prim next year October November pa no ebeto aba no ye mu bia ye hu ati ho say ye pese ye kofi bia mu ko panten bia mu ekoka ye nsem pa kire grassroots no impempe no be hu say polling station executives no na eye adwumaden ema party almost no obi an for mo nya hwe me hu say me pese me ni omu ni din komo impempe no sem ko baby bebre bro no bebre so a me ni polling station executives no din kuta ho again no more how e be na ekoso party impempi no utie o masemo a emto omunom tu say papa custom no yes neglect obi anhwe wo mo enti wo na mpese be ne ba be twa mani hwe wo mo enti mi rapoku edien na sesei pa no oman no eye ade a ha ye na ehia yen a wo kwadwopoku wadawro mase Ghana fo jiwudi a wobetimi di aba na edien ti kurampo na sabre wanu
owura kwadwo poko na ehia no say meet me rent no pepa mienu mefa mbabunu adwumayo on say de bia makase we share youth unemployment the focus no wrong education we no university we are when you in there but there no fisi hop there na dey in there be yes and them tempi no be able to say oh my university we enti o say me konya office adwuma aba ya fa adwuma in adwuma ehia so wo hwe tete na ye papa ye mamenom no omu wie sa 7 na tumi koye de ometumi ayi bia ene obi awie university o pa adwuma ban bi e bia ye kire no nsa adwuma ana ye ma no entrepreneurship trainer anko no tumi start na adwuma ye ka wan kasa ko start wa adwuma ye ma me apan mo pi start o adwuma no ya mo tete ye bia ya mo mo tete ye bia adwuma shasie mu nso ba no na sika because entertaining you and nyoma mienu for embabu no the friend of skill training and entrepreneurship training so the be as wako university mpona wo ye doctor he knew so hu kwan so betia kwan carpenter na betia plumber carpenter na said masonry no enye bia wanko school so yes adwuma no ima say obi a wako school na owo nimbia o wie university na tia carpentry na juma ho beti no ankasa no so what share no entrepreneurial skills obetumi juma no ankasa enyo bia ye okroma ifama neba ubehu wardrobe ubehu plywood onyo abiasi efita se yenya yeti kroma ni papi ni feel se juma bia ye tiles bia mason na juma no juma school awonye eno eni enyoma me pese me sesa no baako na me feel say katashi say ya kan ho asema think say obi to ye den odi nani ko ho na ye ja emi de maka say I will approach it in two legs. One, Attorney General or CSS ho nyuma bibre na prisons are feel say why congested no yes be nka ho CSP prison akese mienu na yes Attorney General obia na criminal within 2 years no o see di what me the open years so here comfort open so dia bicycle within 2 years o say criminal na ni panye tia kofi ase onye guilty so ja no no kofi sa me na se bi ja onyumre miro bokumi jawa mo akwanti hunu se ye hawo ne ya mane ya o mai ye namu na eso ye nyina no anu ye owura akwadwopoku the patchwine say maka wo mpempi wo bidie to them amembuo no enye nkokrapo adwuma ye nyina ye wo mpani po ye ni nyini de ba wo kofie bo so widie mu kakra yo ya ye di 49 years wo sa no pa na chenwa imagine obi a wadi 70 65 na de ga esa no it has been a problem for us oko amanone utie age of omubu amaya kesi a utie no wedi 50 pra Obama wedi 44 and Lestrade UK wedi 47 yenyu ayi se Macron akwara Ghana pe kape enye future o se ni pa 70 and son of a man so it's bring the food say or say near to the Jimboa. So bebre wadwe se embrante ana se emaburu no se more opportunity a wono oba no wo ba beye ne hu yie se tam enti se wo ka se enye nkokora dwuma ho no me pese wo sa ba bi na wo kire mu ye kakra sa no kire sen no the American say enye nkokora dwuma fi se dwuma tin juma yentina fako panini is about leader ba ko in Ghana yeni leadership so you can be my panini enya my panini say time panini say in you know also the
sort of indiscipline. Pokwe, what I want my baby, I want to cover down who you can cry. Casano, you trust me, I will drive for the air. Okay, but you're ultimate. Aha, I said, yeah. Aha. On say leadership is important. Now, leadership, no, and yes, and I also provide leadership. I was also a leader in all the areas. And I had the Trafalco pro and another Bosumiachi. They be a pro because Chrono, you human dorsal, yeah, how a dorsal. It is a make us a young for human said. So, Juma was saying he a human thing to provide the needed leader. Maybe a few said, so, a mabunu, or make a human thing since I'm Cocrafono. Now, Muji DNA people, Manokono, Esmawa. Sadia Fang, Ohons, and some will be a winning de Efa and the Nemuns and Samano. He said, no, Patron, ye two neck, can be a patron, ye two more. A can be a what's my Yahoo be bidia, my bosha, what's a Ghana for? In Pempino, Maca, or initiate Fango, any electricity, and politics. Because Fango, only electricity, no, applying any control, I was a your man so. Minim dear, the no be an into Okujupuku, energy expert, energy, Fango, Nina so. There were no biblia, Ghana for Ekum Eswati. Near not na the bear politics because energy in a how be there were hospitals in your mind for, there were a great in your uncle for, there were no pia a power gun, a womb dear, say a tough electricity more a how be no because me say who know the fan who analysis yaman more sure that we chat because we know obey that will be who the control be you know and also what yes so it's where I make a policy now you know you will you maybe ama a day relief and a day comfort I bring up for but me for no any politics. Medasi be chia kumati for Bia obi agye so owura kwadwopoku ne yete ne nkan obi a wonimte ewo ahode niemu wo kyerese ebra so se Ghana ye ma no kwan na obedi enim TMPP amanyoku no e ma no saa akwanya no no mahim franka no emfama no Ghana Agri Input Dealers Association another dear one mo shana mo tuo ne dwumade bia se a one mo kokko so to ahodo ye manfra fodia na wo nam kwa bi so ababie enyumaku a wo mo eye agrochemicals ehho adwuma e wo mayimu enam so masante mantam mo titinani e de makuo yi Ora Bernard K Dwomo one central for the nkomo se wiase Bible no kraka se emfaka de maka sane emfa Nyankopon de Nyankopon enti ade esefata Ghana ni no e wo se de ma no eni kwase e makwan manfrafo beje boso wabra woko won mo kromu a Ghana fo ye nya no totoro saa wabra one central for kasa no wo kirechemu enyuma bia ye Ghana fo de ya ama ye ho kwan ama nkrofo aba befa no mumu no sei eno ka no last 2 weeks your committee the regulators chief executive EPA on aboko efre the deputation call say ya who say multinationals no I started a retail aya emboa your citizens the deputation call e ma efre ye nyina or a press conference also said no multinational yeah any rights also yeah retail but after your meeting who said multinational still abuku so abu say munna say media for ya abu wa he bigger for ya say ya back to the corner shop bi mu a multinational bi yeah retailing on my receipt you can also on my paper receipt or on my paper that means that means I know my business because so yeah retailing on my receipt on my invoice na the paper says here yeah share fire Ghana ya nam musesia says here say multinational bi says here what's multinational business here or say Ghana ni and I'm a fan of all year. Me, I know can say. So, China says here, so Cotadia, which been for factory. What I call trading company for and work Cotadia. And trading companies no
manufacturers na ba krom ha ebe manufacture product aba be ton o retailing na obi ti kumase na wato eniama waba supply eniama at 40 cedis now the grassy akoton 38 na the otu kumase na o purchase it is say no o ma kele yan locals no ya juma ya so ya say yan tena ho amasa ade na nyede enkoso entino akwa bia be fa so bia be authority na te say because say here no kasa your evidence ya kotu bi sesi a omoton niama omma invoice Where a year Asantema Temotene de Ghana Agri Input Dealers Association or Bernard Kejumo. Na yama ene ye nuanom a wo tro wasin so hwani bie no enche kura na obafie se wawie suku ya eye entoaso de no na eno aka ho bi ama panimpa ya woda wayek ano ye maame Agnes Taikujo na omabọ apro kakra amom de nsam afansam trofo so ababonten omasem omuka nyina ekyerese omonhwehwemu ene omonsem omatie nyina ekyerese schools maako be se aduasa enan bi wo honom a adekyerefo anasa akyerefo ye wo sa school no mu no omomba kwan ma nkoda no edi pipa bi free abonten ebewura dem ho ebiewu nso chichani na wo gira ho wo so hwe akoda no sa akoda no enwia de na entia nso hwe ne mra no chichani no ankasa etimi fa kwan bi so gigi sika ne ade a na wo boa nkoda se be ya nkoda no betimi apase na wo mo kire se wo a wunnim na obeba musuo anase musuo bebo na ye be kire wo no de eye wankasa wasemo na ebra aprobo no ekọ na wiye no ye maame ede nsem bebere atudwa na edika no ye ntie maame Agnes Taikujo who say impersonation cases no adults super as at NNO you are reporting 23 impersonated cases. Vicar Trust SHS Kaswa 3 cases, St. John SHS Asante Bekwai 2, Winners SHS Nkoko 1, Sinyali Business College 1, Bokoko SHS Nkoko 1, and Prince Blackson SHS in Sawan. And during mathematics paper no yechi for 50 or more impersonated. Syndicate cheating in schools, HSA. Schools no omo jiji sika won kwala no hu say omo ma obi answer questions na here no the answers no abre candidates no wo examination hall a number of schools omo aba to our attention say ye the any show mo pa say omo ye people no schools for as away so SHS action wo Madina action senior high school wo Madina driving SHS human SHS Sinyani Business College Oxford Business Senior High School any Miracle Senior High School Sinyani omo engaging in some or other cases so candidates omo the mobile phone ni pamphlets na there echo examination hall maame Agnes Taikujo ene ye panimpa ya woda wayeka no nsem ya wode ma ye bi eno no for the Kratabia Pia Jaya watchers, while power by your coya, Wababe Shamudia for one mujumeni bakwa, while friend so bright a Jane and son Samnahum. Was on a same video be a Bamonton Soya Naturum, Sir Abrantia brighter Jay, one Jadinibia Coco, a word doom a Yamampon road. Nam so ama Jadini Sunny was to be a Sibam no Yasam Ketwano, and I'm soon tea, a one more cassette here, secure me dear. Enya dia sanwema no wom so na won ma pa ho abejokuo ye na ne kire ya abejokuo na baba tena se na won ma hwe ne ekoso no se ye ya abrantie ne de mra ne hye ne nsem sempo dwane ni difo anase woni fo nanso won nyina ate gina ye ewo badwam enne kontokwa no won ba hwe ne nyina mu firi soro akwakosi fom won mo kire sa sanwema no ekoso nyambra sem no won mo kasa de tia pa kemen so eni ti na won ma pa ho abejokuo no na sakoba se bright jay asam no koba no odi fo nko ade a wo me ne be famra kwa so na won ma hwe se kemen hye no wo bedi so sane se na efata abusua ye ko prekonam awiemu se wo ye obi a woni gi prekonam ho pa anwumere yi nkai botan nso na ye hye no nso pa woni a wo yan empreko no wo enkabom ku na titira ne de ma wo wasante mantamu eye owura Daniel Yausian ono na kase no wotre se
Sememfa ne se ebia ne na wo sika ene tobi gu ho se bia kotodwo o se bia naso o se bia ne henefo o se bia joint bi na atakwa preko na mo ho no mo a gibi gu ho pa o kire se nnuane na mo de mamoa no ne bo na ye dene pa ebia mu nsoso no sade yare eba sade wo besi abo kan sade watimi akoyare no kra no eno kra ya sam tenten ya wo ka unwie da o ma ka ene utu kwan akofa nnuane no de aba ne nyina no ye ka sikasam bibia ebo ayeden ewa adwuma no a omo ye no ho ne sa ye nti no omo ka kire empanimfo se bosum yi wo mu de to so aduo no efiri sada no kode se bia de bia okoto 10 cities amsra ya pe 10 cities ka ho pa efiri se emu ayeden pa se memfa ne se bia first no se wo kali ni se ya se memfa se bia se me ko kali nam e de aba fie no se wo kali ni se ni first ni se na 14 cities he se no yatum e de ko 18 cities na che se 8 anase 4 cities aba be ka ho na ensem bebre no de so ye ndie no up to now be a nyane de abai entumi entua afi ontua obiara de ama how bebre my farmers omogu omontumi an start bi because o hwe sika ne loan na waje de ahye ne mam na se ne mo hina awu a ontumi start bi abai de nti no de na ke stress an ka ban betumi abo omo na be menhia bi but omo mu hia so ye piti omba then the stress and campaign na at least we compensate you kakra don't mean to any na mpa at least o chem kakra na omam the starting capital and go between their start bibi na what me omako money the extra ban say on hwe omo kakra say ya mabe chairman no our region we were plan say engage the regional executive regional agric officers no na yetumi akabom na ya engage government input bi a yehia samre emprako ye faso wo mpa esan say ne ye no enkwot say the penalty no anytime bi na challenges no I overcome a friend say yes ama ahochira baba dan emprako ye ne no and prako no ho adwuma no major niam ye use wo mpa no premix soya bean those concentrates ni na no imported and it's no boy in pa ade na ton 200 no na ton 900 ndi nyama kosoro ye and it's na yeso yatum aside we nsu no other running costs nso akosoro we use nsu pa ko use nsu fa me use 18,000 liters every day diesel na medebo until we talk 800 within 4 days nasa yes I buy sponsor omo ntanka samwa ni bi na so yenya say won so be sponsor yen na yetumi akoye anim asante mantam titrani edema woni ya woyen empreku no won kabom kuo eno ne din ene Daniel ya osi akoso ya we oh bracha asidi sheyi oni me pa sheyi se wo nya ne karomo pa ene nchodo krono no akwabi jai nyane san ka ate hei kani ngwa ja abode tashu sheyi pa nyu bi dawo onwe da ba wi na ha me o medjuma to nya wa asemi to Metiana is the for a family. That's right. I was a fire to some no so now. And this Yamanakona Santa Montemutina Nina Naquasina, dear to judge yourself. I want what one yammer saw, sending any pebble market can one. Was in there, a bit more on one cabin shemu. Now one more for my flower for near the Befaro. Now one cassa. And your ma wa fadia to ho so na wa fa nyame sa na kra na je nkwanti ene drum ma bia na wa ye din wa ye kom etwe nyame another due wo ma na yodo bo akyekyere na dwamu ewo ade ache bia adwumadie so Friday special so na owura na nakwasi chairman de masantema andi siamanyoko no wone no edi nkomusi. Our polling stations, no, we have to tighten it. Period. It's not about fighting. I sat down and because who share to me style, nigidi or the macho man need security. If I go with him, sir, tangent now, me call for now or more from no, to me and Tuaba. Me, I don't have that man. It is me say me kamu cake. Me call for and Tuaba. It will go against us. Me me need to form in kakra about kakra. You call for now to me Tuaba. That shows the result that we've gotten. Inti anyasa eniadini ni wo eniadia anyansa eniadia kiki eniadia anyansa wuma yade jiade. What
I'm doing. Yes, chairman, and can say, tell my sorry, to me to 12 hours, down up to you. Me, Minipa Norson, and say, I have to appeal to them. Oh, chairman, Obuade, Obra, Minam, Asantimai, or Mopobia, Obuade. Mopobia said, or 60% who can in China, Ubehuno, Nina, Ekahuna, your voice, Echo. It is maybe a name, say, Kiki, am my den, Kiki, you sway, am my den. Your boys is so muna a rira, branches name, Omako ye a human police station on a hono, ye mimi, ya, pesa and to quabit see Asantimai. As sure as I'm doing my Santimai said. 2024, how are you to buy higher din? You be me a year from you be more votes. Now we'll pull a surprise. I was your way a year and this Yamano Kono Chitinania. What was Sante Mantamu? Ayana Akwasi. And you may, yeah, car was a Mafia series, no, a yappy be na FPA. And you see one venture set at 1 media na Kamu, Dano, ya, ye deba wakwemu. Na meme da bia nwume no otwempa mu kosi no nkono na dwuma de ba wa kwamu e wo Sompa TV so na wukwada bia nso awia no mienu kosi no mienu mpa mu ya san asi wusu bia mu na aboafo e 21st clinic osi en kanta say the whole world say obi ka tell say osase atika yare ne bi na enye 21st clinic ani parhwe no so hwe ne fom fa ka ntedwa no nya obebrawo obeso obu ko mji hu sika nyina abe herbal clinic ta no so apatrapa new site ho osi fa yare bia bra hu fam ne honam fam Extra Comfort Limited. Sister, one say what that's all you watching in Abia said the hair one so bra. What that can go swatch the surprise or ban kakra, Moban so die kakra. Or say they be oban so there and refi. Keteno that's on interest and kakra. Comfort to now Midima for Herbal Center. Oh, what's the time of that so? Hey. Kama se uko hon mo sa ya biti wodi for Samuel Power Ministry and Counseling Center wudru ye kanya me adwene kire wo ye ka de nyameka nye se mi hu se na ase da bi ye nya ase bi ya ho peken kra pasew na uko wanim bi beta wani so a 0249 942 842 0249 942 842 na waje so enu achi ye kanfo de ma seconds are eye dwumadi a efiada bia awia no mienu kosi no miensa ene ba wakwam e was Sompa 93.1 FM so na de etie ne se Kennedy akompreku a Japan ye oya asen central amrase bedwane no ne ho asem ana ya ne ba afidie iso animdifo no ba mpanifo no betrase no mu kirekire mu bie niema bie ni so e de mount ebi wo hokwa wonim se sa de we kura no se Kennedy kwa de abaga na ha ebi wo hokwa wonim se sa de we ebi kura nam Kennedy nsa so ene yenya sa de we enwuma wo bie ene mabunu a wo mo hye na se aboso me wo tua wo mo ka wo ya doya hodo bie enwuma hodo ene nkomo a wo di a edi enwuma beba wo man mu ni ade nyina ne ho asem ene mo ka ede kire wo empo ne bebere ya do hia se Ghana 14 nsam no ase na ye ma no kwan so medi yanim se omampani e wo Ghana ha sei o mo cheche sa de man nyina mu efie na bia awia no mienu ekosi no miensa pepepepepepepe ana sa dwumade no eba wakwam omadawro ma na nwumre yi ye de ensam nyina abrewo na ye nkopro kase so na madwenkyere ya mode aba no ye mfa bi enfam akoso bi kura wana wo bekwa aba na se me nkopro kase so kopro kase so me nkopro kase so ye ka mo se ye live wo Facebook nti madwenkyere ya mode aba no eno na ye hwe na ya kenkai bi na ye de amamo mo a mode mu nsusu aba na ye fiada enti check out the mama say be no atomo na me so mu ya me so mu wase I was your former John Cheremon susuye ya mode abana bi ene ye kenkan no hade amamo no master planner junior kentampo no need ye free no se Ghana yanya radio yanya ready kurase besa akosum biem enti andi si amanyoku no wo mo ne kan mampanyi mo mpake mo self kura nyina ba bi kura bo sheba misty go so zongo patriotic voices no se galamse fight no galamse kono de nyina hia mampanyi si ebeka abomu woni ne mampanyi nato atumi akon amano ayeje yauza swame ana oni de free ede na mode abeto sui teacher constitution wiamo ase ene ono so ede aba kire se Ghana yebetumi ayeje mampanyi nato obebo mai pawo ne mo hia botre ene nkoto srese ebebo nyame mpaye na ne nyina watumi ayade aboaye oyebobo ate ne behi no ne die efri momfa nkosoro maye wai wose JDM yesrewo kasa no ya doso dodo
kasa ne ya doso we yankenkan wa ha monkomonim Hail Selassie patriotic voices go so eno ani die free no say highest position in politics say wo beye mampanyini wo mayi mu ani akwaba na saade bibia akoyie de mawo wonya position saa na wogina so a enioma koyie kwabana fa wode no ne yenko na mamenkwai we so KK ya wo ka so de no de aba free America town Kenke house and o say hawa eba nyame ya duma 2024 na nkakran MPP aban di ani mu nko ade Ghana besan akona ni mu bi ne de ya wote apa eno no na polos ka so anso de aba na o say America town Kenke house wa AK onabo hawa to so and I say crisis or no crisis MPP better NDC amanyo kunda bia ne de ya wote apa eno no Christopher so ka so na de aba na o say galam say eno na kwase odi kan aboso enti mame nkoma ni mra nana akua moa boaten ablekuma center AK Dr. Mahmoud Bawumia eba ana o say se ye kanokora nyame anim pa say asa ho nsensem no ho yɛhwɛ ne yɛntaba na china ba no ntimi nya adwuma no nyinaa na galam sensem no ontu ase emfa ema yɛn na bodi na ba bio wo ahene akwase champon wo so ma yɛgyina yɛtwo ɛna nwumre yi ahwɛfo ne atiefo nyinaa na ablekuma no fa baton pesua no so ho ɛna wo hwɛ yɛ nwumre yi na Frederick Mystica wo se enya samketo akora yare yɛ fɛne sɛ siatica no wodie sa akere wo abubu agudam o afa ne waba okokɔ so wa bɛkye wo wodie fa no 21st clinic branch bia ba wo bia o metu ase de ma wo kase no de ba bia obi aboa aha na wo sa wotie 93.1 FM amisko spelele ka so wodie apa na wo se galamse hun sansam no obi a oba na adwe se na so odin bia tintin bia no ye moda bombo enko gira mbra nim mbra na so akoso ya twumasi kankam Caleb no se loud and clear ewo achem aprade sesane bono ena David Ali wase Ghana ye hian kabo mu o eno ne ade a ebeboa wo man no ye gina resuni de nsem ne nyina si kuku Veronica Janto akosua somoa wa hene ni amakranche na ya obo amale bia boga Murphy Asari Eric ena afieje wa kwode na ya enso ka ho bi Michael ene wonua enso boye chidom pa woko MC a hozo so a Ayakiola PK school fees Rocky Rexford Godfred Silas Ima and Kayani nyina chiami nimo and yakua nyakwa bono ma wonu nyina don boy and ya den sam no besom ye ka twa so ka ho bi and ni yanso abatra second kan my self for panyi ora sante ebo benedict wo se mokroje se so chiama de ma ye eyeme akosia ajewa kode boaten menumenia nana kwabra kese eda wase amwadwo asem pani padwumadie no na eba wa kwamrante hene ene dom no so